a te tupua mai e, a te tawhito mai e, a te kāhui o ngā riki. Mai e a tāwhiwhi ki ngā tua. O i kataki nā te Māori, ko te Māori ahua noa, ki runga ki enei mātanga, ki runga ki enei pūkenga, ki runga ki enei wānanga. Ki runga hoki ki enei pia, ki runga ki enei tauira. O te wānanga o Aotearoa. Ko te Māori i tēnei, ka whakapiki ko te Māori i tēnei. Ka whakakake, ka puta rā, te kaupapa o te rā, ki te whaiao, ki te ao mārama. Tūturu e rangi, tūturu e papa. Ka whakamaua kia tīna, tīna hui e, taiki e. Ti hei Māori ora ki te whaiao, ki te ao mārama. Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takotonei. Tuia te hononga o te ira tangata. Ki te ira wairua e ko tātou mate. Kua riro i ngā wiki, i ngā marama kātaha. Kua moe rātou i te moenga, te whakaarahia, e moe, e moe, e moe. Ko tātou rā tēnei, ko te hungora. Ko whaiti mai nei ki tēnei hui huinga a tātou i te rānei, te iti, te rahi, te tī, te tā, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Haere mai rā i runga i te karanga o te rā, e ko te karanga tēnei o te wānanga o Aotearoa, kia koutou ki ngā whānau, kia koutou ki ngā tauira, kia koutou ngā tini kārangaranga maha, kei wainga nui a koutou. Haere mai, ki tēnei rā, e whakawhiwhi ai koutou te hunga tauira, ki ngā tohu. I whae ai e koutou, i te tau ka mahue, i ngā tau ka mahue nei. Koe ke rā, ki tēnei taumata, ki tēnei rā nui, anei te reo oha, te reo whakamihi o te wānanga o Aotearoa, e rere atu nei kia koutou. Tēnā koutou e ngā whānau, koutou i tautoko i ngā tauira, i tēnei hikoe ā rātou. Nā koutou rātou i whakatuara, nā koutou rātou i manaki, nā koutou rātou i tautoko. I roto i tēnei hikoetanga me mihi koutou kātika. Nō reira haere mai tātou katoa i tēnei rā, kia kotahi te whakanuitanga, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E te iwi, nau mai, haere mai ki te Puāwaitanga o te wānanga o Aotearoa ki Tāmaki makaurau mō ngā tauira o te tau 2021. My name is Liz Maro. I am the KM for Dynaspeak, Mangere and Botany.
and I will be your host for today. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating tauira's success and achievement. During these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, tauira and families. We celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for the New Zealand Certificate in English Language Level 1, New Zealand Certificate in English Language Foundation Level 1. Before we move into presentations and acknowledge our graduates today, we have a special guest that would like to share a few words with you. E te whānau, it is my pleasure to introduce you all to our kaiwhakatere Chief Executive of Te Wānanga o Aotearoa, Nepia Winiata, to formally welcome you. He mihi tēnei ki a koutou, ngā ahonga kua tai atu ki te tihi o te maunga mātauranga. Ka mau te wehi ki a koutou. One of the things I loved most about working for Te Wānanga o Aotearoa is our graduation ceremonies, where we get to celebrate your success alongside your whānau and friends, even in a virtual environment like today. We are saddened that we can't celebrate in person, but we are doing whatever we can to contribute to this continued safety of our communities across the motu. Graduation is a special occasion and something you should take immense pride in. You've worked hard and deserve to celebrate your achievement, particularly with the challenges you've faced in the last year. Graduation is also a time to reflect on the work that you have done, acknowledge those who have helped and supported you along the way, and to consider how you will use your skills to build a better future for you, your whānau, and your communities. At Te Wānanga o Aotearoa, we consider the dedication and aroha shown by our kaiako to be a key factor that sets us apart from other education providers, and I acknowledge their work today. Your success is their success. Ka nui te mihi ki tēnā ki tēnā o koutou. We also believe in our vision of whānau transformation through education, and today you make that vision a reality. Our tauira are at the centre of everything we do, and even though for some of you, your journey with us ends today, you will always be part of Te Wānanga o Aotearoa whānau. Your success today will create opportunities for more learning, and I encourage you to embrace those with open arms. We have loved having you study with us and encourage you to consider other learning opportunities that we provide, either for yourself or for others. Help spread the word. Again, I congratulate you on your success and acknowledge the faith you have shown in Te Wānanga o Aotearoa. Ka mutu no iho aku kōrero mo tēnei wā ki o koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tēnā koe e te rangatira. Before we commence with presentations, we will cross over to Vanessa Eparaima
Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou e ngā maunga whakahi, e ngā awa whakatere taniwha, tēnā ra koutou katoa. It is my absolute privilege to acknowledge and welcome you all to today's unique graduation ceremony and to offer my sincere congratulations to you and your whānau on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education and our mission of tauira success. This last year has been challenging for us all, but your success today reflects the resilience you have shown in overcoming obstacles and puts you in good stead to face future challenges and to realise future opportunities. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 continues to be a significant issue for us all, and at Te Wānanga o Aotearoa, we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure our tauira continue to receive an education rich in mātauranga Māori, whether kanohi ki te kanohi or in an online environment. Today is about you and acknowledging the confidence that you have in yourself and in your ability to design your own future with us in support. We at Te Wānanga o Aotearoa feel very privileged to be a part of your journey and to provide you with the skills and experience through education to move forward with greater confidence in your lives. Well done to you all, and again, my warmest congratulations and have a wonderful day. This celebration is yours. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga i au mai i te kaunihera, ara, mai i te mana whakahaere o Te Wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kaunihera, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te he mana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu i ngā tohu, ki ngā tauira kua eke i a rātou ngā paiauru o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Please honour our graduates with your applause. E ngā kaiako, e ngā tauira o Dynaspeak, e mihi ana. We will now present our graduating tauira for the New Zealand Certificate in English Language Level 1.
Please honour our graduates with your applause. We will now present our graduating tauira for the New Zealand Certificate in English Language, Foundation Level 1.
Please honour our graduates with your applause. E te whānau, that concludes our presentations for this session. We would like to acknowledge the success of the graduates and the efforts made to achieve tauira success during a year that was heavily impacted by COVID-19. We wish the best in your endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā! Kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou ariki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, āmene.